Sve pršti od ljubavi, to je nadnaslov izložbe, je rođen prije 3 godine i to u posjeti mog prijatelja Ognjena Persolja koji je arhitekt iz Zagreba, koji je došao tu kad je 22. mislim da je bilo ljeto i grad je bio naravno potpuno srušen kao što znamo i on se oduševio opće izgledom grada. Mislim, je apsurd kad dođeš u grad koji je srušen, onda se oduševiš sa gradom koji je srušen. Ali on je vidio supstancu, nikad u životu nije bio, premda iz Zagreba, nikad u životu nije bio ovdje i jednostavno se oduševio tim i onda je rekao ajmo probati napraviti jedan projekt, u stvari ja se bavim Ivanom Kožarićem, njegovim nasljedstvom i rekao da, i onda smo išli malo to gledati i onda smo došli do ove komada papira Sve pršti od ljubavi, to je Kožarićev citat, od njegovih, 2000 ima u sobi u staračkom domu prije nego što je umro. I Sve pršti od ljubavi uzeli smo kao moto, stavili smo ga u okvir, u sliku i onda smo birali mjesta u gradu, ruševine i onda smo slikali taj zlatni okvir sa porukom, tako da je prva serija fotografija nastala, u stvari ta inicijalna ideja nastala kroz te fotografije. Onda smo u Grazu, kad smo se vratili, pokušali malo proširiti cijelu priču. Zvali smo još par ljudi koji su prijatelja, koji se inače bave fotografijom, prostornom instalacijom i drugim stvarima, tako da nas je bilo 5 na kraju i svako je na nekakav način, upoznali smo Austrijance sa imenom i dijelom Ivana Kožarića i jednostavno su oni reinterpretirali ili su bili inspirirani sa nekim od njegovih radova. Htjeli smo napraviti omaž. Posvećen, ja kao Petrinjac sam htio ostaviti djelić urbane kulture kroz izložbu, kroz ovo što se danas dešava ovdje. Izložba traje do 4. listopada, dakle 2 tjedna. To mi je izgledalo kao ok, nije predugo. To je prvi projekt koji sam ja sad uspio realizirati. Nije to sve jednostavno u principu, ali to je prvi, ali ne i zadnji. I velim, jako sam sretan što smo ovdje danas i što je došlo do realizacije.